Gipalak umat Islam gimana kaput jong berkejala Assam yang ibu mengilai kiong oba ketika lengkah jongi berkata ketika pentor ke jongi mentang ngimnut su watang bandai setai nginatut dia kata manuban yang penyadakan pi hapoki yeng jongi heki han don kaya kebanja oke paipa manuban yang penyadakan kapapilai iha assembly kumulong kata kalang dari sisa ikunta kutu paipa kata kalang dari sisa ikunta kutu paipa niwankan sapi pun lekul sodong bangin laki-laki berit niki bakrau kiwa he ngikun ke parti ngilek keleng sodong ban pensai yake nongrim bat ngi snow ban aingo yu play pada hadian ketika jengiat dan tiga jongi pamenta kat sabalai upat ba ola snow to baru upat ba menta ngila syapin besi kat siar tahan menta te ta kaba keleng sodong upat ba Nongson jong kajingduk saringi teks kabasuti tingi kon kamar kamata tori mi paipa ni bad nani sekmat ngin ong tam upra bad haupra panon ke jingkermen na kamata jongi to walang ni kamata walang sekmata kan dia mo walang si sekmata kita ibadun setairu ta tapi sobat Piru, pirai kating kersan, pirai batai kating kersan. Emi lang sekmat, nang ne nagaslong ka ladwa umpong. Kan skem kan pui kapor wi lomba slong. Inomong su mo angi patuk ngi kebrang duna. Lain on nang ni sekmat. Nang ni kenduk yang kerman skem inong. Oh, mo doktor ani kato ka arflay tarik pi kabangila mi kung paipa nong song slong o bangila rai pan jet ya kanunti jong BPP de nado katugaski bangila yo pan anta wani uso uba bang uba syam uso jong ka jingkerman uso jong kai roi ka kiu hakil yang baro kapal ka bagi andur sena mo